Dikomarê Yekîtiyê Sovyetê berê ku Kurd lê dijîn Gurcistan tekane dewletê ye ku di dema Sovyetê de di parlamentoyê de cih dabû nûnerên Kurdan. Di parlamentoya Komara Gurcistanê Sosyalîst de salên cuda du parlamenterên Kurd, Bagîrov û Nodar Memreşî nûnerîtiya Kurdan kirine. Ev nêrî di parlamentoya Gurcistanê Serbûxa de jî tom dike. Ji destpêkê salan 2000 ta 2012 Memê Reyîkî û Temaz Evdalyan pey hev bûne vekîlên Kurdan. Îro jî di parlamentoya Gurcistanê de îskoya Dasînî nûnerîtiya Kurdan dike. Îsko Dasînî li Tiflisê di malbatekê Kurdên Êzidî de ji dayîk bûye. 67 salî ye. Perwerdehiya xwe yê bilind li Zankoya Gurcistanê di beşa hiqûqê de wergirtiye. 27 sal di serdozgeriya Gurcistanê de weke serdozger kar kiriye. Konsulê bi rûmetê Gurcistanê li Moldovyayê ye. Îsko Dasînî li ser peywendiyên dîrokiyên Kurd û Gurcan, siyaseta hikûmeta Gurcistanê li ser Kurd û Kurdistanê, rewş û arîşeyên serekeyên dîasporaya Kurdî li Gurcistanê, her wiha li ser plana hevkariya parlamenterên Kurdên ji dewletên Sovyetê berê ji Rûdawê re diaxive. Demek tîva 1830 da Kurd da dest pê kir çaxa êdî bûna dîn problem Kurdistanê de çêbûnkî derê Kurd dijî ten ona dest pê kirin hêdî derbas bûn nîvê zafî hatin Ermenistanê. Ez bi înformasyona me tîva 1870 demek îdî qurna 19 xilas dibû ya 20 da îdî hêdî Kurd derbasî Curciyê jî bûn. Tilbîsê da ciyê xwe kirin, Têlavê da diman, bajarê Rûstavê da dimanê pêçe. Lê esa serê serî da helbet hatine Ermenistanê û gundê me niha jî vê derê hene. Helbet Azerbaycanê paşê îdî hûn zanin vadê şer gelek derbasî Kazaxstanê kirin. Problem çêbûn demek milletê me îdî derbasî welatê mayîn jî bû. Lê pey wê yekê Çavsovêt hilşiya îdî gelek kêm bûn Ermenistanê jî, Gurcistanê çûne Ewropê, çûne Rûsyayê û wisa şûn da. Lê çi digîje milletê me Gurcistanê da hê qurna deha 11 da xargirzelî em gişk jî zanin Kurd bûn. Ev adê Temermepê de rola wan pir bilind bû. Weleda Gurcistanê de wana gişka wana naz dikir. Ewana rastî patrîotê vê dewletê bûn. û hingî ve helbet hene çend kes kîjan ku dewletê de kar dikirin. Rola wan pir bilind bû. Lê roja îroyî helbet îdî gişk ma terîqa dewletê da. Ki ez xwexa Kurdim, Kurdê êzdî me dînê xwe da û helbet bûna min asayî ye çi pirsa milletê min normal be Gurcistanê de. Çi digîje vira dewleta me da vê demê hemû millet normalin, adlayî ye û em bêjin problemê milletê mayîn vira çênabin. Berê çêdibûn tîva nodî wendera em gişk zanin çiqa problem çêdibûn milletê mayîn ra loma jî milletê me gelek dergetin çûn. 35,000 Kurdê êzdî diman Gurcistanê da îro ez qet navînim çi 10,000 jî bimînin gelek çûne. Beremberî milletê mayîn zêde milletê me derket çû. Lê merî rast bêje milletê dinê jî gelek çûn helbet. Çi digîje orta Gurcistanê û Kurdê Iraqê, Kurdê Tirkiyeyê ez nikarim bêjim çi hemû tişt baş diçe. Vira heye problem helbet ew jî heye çi Tirkiye îro partnerê Curciyeyê stratêg e. Tirkiye dewleteke pir qewî ne û loma jî ez nikarim bêjim çi vira zêde
دکاربو شغل زده هی باش بچیا ام بیجن پرس من جی دانی چه برا کردستان عراق دا چه بیا اوا کردا جورجی سفارت نری سفارت تشتکی ایسا کنسولتی برا چه بیا هولری دا لی هلا پرسی سکنی بهار دکم چه بیا اوا وی عصی چه بیا چمکی من کفشکرن مزنه دلیگاسیا پارلمانتار یه جورجیا و عراقی و عصای چه بیا لیوا هنه کی پاندمیه یا پرس سکنند ای بونا ویا که هنه کی دریج بو اسا کنتاکت مت هوی کرده مایا عراقی هنه هولره هنجی که کو بغداد دا پارلمانتا عراقی ده هنه کنتاکت ما هنه و از بهار دکم چه ام عصای دلیگاسیا پارلمانتا کردستانی بنوی داره و ساجی دلیگاسیا پارلمانتا عراقی کرده ما تاویوان برکی بین بالما کردستانه از سه جارا چومه از چومه چا نه پارلمانتاری demek اصلا که کنتاکت می داره هنه از گلک شامه چه وداره автономия مایه هیجا هیه و از پروبلما لپه مزن چه که از دوینم بونا ملت ما هنک یکتی کمه هم که پروبلما ملتی یکتی هیجوره خواهی کن از بهار دکم و پروبلما ملت ما دنیا لکی دو چه تربیه او یکتی نجی ورهیه راز دکارم بیجم هم ورا اساجی که من و یکتی جی قد تنه و از دوینم دولت دنی داجی ایسان کردستان جی چومه هم ندیدیا چی یکتی هبه زیده یکتی که هبیا از بهار دکم و هیزو دولت کردستانش چه بیا از خوخا هند بوم و مزمو وعد سوویتی دان هنگی ملت ما هی دین خوشی خواهیده کر هی زیده یکتیجی هبو باید یکی را چاقی آها بو پر دموکراتی ها او همو دولت ها ده پروبلم هیه او گیشته ملت ماشی ورا البت گلکا دین خو گوست ایلا کی جهال بو دموکراتی ایدی حقا نکارن دجی جهال جی هر دوازه و دین خود گویزه اسیمیلاتی البت هیه دم خوخا مزن بون کرمانجی هم کوهیم بون و جا خود با دباو خود مال خدا ایرو او پروبلمه که پرمزنه زارو که بچوک کرمانجی نزدانن پر کمن که کوی دی بچوک تایی دزانن اصلا که او اسیمیلاتیه جی پروبلم اسیمیلاتیه جی هایه دولت گرجستانه یا جورجیه یک جوان دولته کی جنی راجی قا پروبلم نینه تو کرد ازدی یا کرد مسلمانی تو دویجی کردی یا تو دویجی ازدی اوا پروبلم نو ملت ماده چه بیه آیا اوا پروبلم مازن دولت اوا البته فهمداریه ترکیه را دولت ترکیه از تشتکی و نشرم راستی بجم ارمنستان جی اوا پروبلم هیه چونکی دولت غازه برا زیده ازدی بن چونکی پروبلم تاوی کرده به قانونیه به هیستوریه هیه هیستوریا بری دا چه بویه لی گرجستانی دا او پروبلم راستی تو نه و تو جاره تو نکاری بیجی چه او دغازن زیده کرد هبن رایان ازدی هبن حالی کاری و زیده هبیه جه دولت که دیسا یکتی هبیه زانی چمکی نها دولت چاقی ارگانیزاسیون اکتشتکی حالی کاری دغازه هره ایدی دولت دوشتمیش دوید و او کردن ازدینه برکی او گروپ دن دوجی دولت نچه اون بهار بکن چاقی از دبوم دپوتات سروک گرجستان راستی ما دوجه ام چه بیجن ازدی یا کرد دو ام نزانن چمکی ام زانن دوی که بیجن کرد هنه ازدی کجی و دوجی ما داره ام که بیجن ازدی ام زانن با قانونی ازدی ملت نینه دینه هاي پروبلم هيا نو ملت ما ده ساد حيفلي هيا مزيدا دخاص رول الله شيخ و بيرا و برسيدا هابيا قال لك شيخ بير جي جورجو نها شيخ بير نورمال
که بونا یکتی ملت بونا دین بونا زمان که تشتاقید کن قصد تلیه جی نکاری قصد تلیه دست کی مری نکاره بجمره اصلا کو اف پروبلم البته یکتی هرگی نو مدت نبه ام چه دکارن دولت بازن روزا ایروی از سمزن بومه ده کوما 80 مکتبم دا کی در از هنده بون نسکای هفته 8 ساروک ازدی از ساروک کوملا ازدیا بوم هی مکتبه دا اونیورسیته داج مدرج دکر مملت خود کرد همونتش ویدمه البته از چاقی بومه دیپوتات پیشی از دشمنی از زده دیسا چه دکارم بکن بون ملت خود لی چاقی یک دیتنه چاقی دجی مریا دارتن چاقی کوملا کی چه دیگه اون نغازه کوملا دودا چه و چمکی و به کنکورنتی وی چمکی اوت غازه گشک بندسته وی دابن آیا وی یکی همو پرس باش خستن لساد حیف من کارم مله آیا وی یکتی چکره چمکی حتی شکیات من دولت جی کرن ملت من و که گشک من ناز دکن بنا ملت خود چاقی سری دا چه دبو زیارت من جی حالی کاری تاو کر اوا سولی کو سیمای چه دکر من جی حالی کاری کر هموتش چه بویه من دخواست برکی در دوری ویا دازانی زیده ملت ما گشت کوی در توبون لید چه نبو چه ما دیسا چمگی یک دیتر نبو یه دنه البت گلک ملت ما تینه بالمن بونا کار خواته وانا جی کن حالی کاری بنوان البت از وان پرساده کن ایرو بیزنس اولاد ما دا نشکایا 100 وکیل ملت ما کار دکن زنگلک باش زانن چن خبات تنن اوه اوفیسه داشی دیسا اپیچه کرده ما کار دکن لی چقایم دکارن وانا خواهی دکن حالی وان دکن چه هرگی تشتکی دکارن بونا اوه ویا زیده تر همه چه بکن زانی های نها دمینن نشکای هم بیشن 10,000 یاره اما 5,000 که صح شکی نیبن چه گره یکتیه بگره تشتکی بکن بونا ملت خوا وی پرسپکتیو تشتک تنبه هرگی یوم تنبه وی که نا دولت اما بعد سوویت بون سوویت خوخا چه دکر همونتش تیاتر چه دکر و درز کرمانجی چه دکر درزدار دگو ببینن و آیل خوانه دادن ناکا تو دولت دا تشت ایسا نینه چونکه هر دولت نا پروبلم دوجه هرگی تو کرمانجی کردی تو زمان خبر ده تشت یک آلی کاری لازمه وری ما پرسکه و که هبه چاق یکتی تونه چاق هف دخون یک که تشت اگه دیگه یه دن دوجی ویاده چه نکی از دوجه موای پروبلم الله پا مزن هرگی یکتی چه بو و مری بکار به زیده بکه بونا ملت خو هرگی هر پرسپکتیف پرکیمه چونکه و زیده زمان خود بیر بکن و آی نه او زاروک خو کرمانجی نزانن او چه زاروک خو هینکن د پارلمنتون چند دولت سوویت باری دا پارلمنترین کرد هنه گلو پیوندیه و به هفدوره هیه وقت فکریه که لحف کن ببین کمالای کساز بکن شخوا پروبلم دیاسپورای کرد لحر داره وکوه و روزی از آخویم وکیل بری خورا کیجان که کازاخستان دیپوتات میه از پرشامه بونا کرد میه کازاخستان و داره یکتی زیده ورا زیده تره و از بهار دکم چه دولت سوویت بری دا کرد مکی داره هنه و در کازاخستان هیزی ده یکتی هیا پاک دیپوتاتی وان هیا و مخوخ پرسدانی اوا دگیجه ملت می ارمنستان کازاخستان روسیه حسایی چمکی گشک زیده تر نه روسیه دجین ارمنستان رستم باکویانه که نیاز رستم وکیل کازاخستانیه زلم خان موتسویف روسیه او از ورا دیپوتات می پر هنه کردستان و عراق دا ترکیه جی هنه راسته که یکتی چه به مینا کنگرسه که چه به امی راستی بکار بن ایدی امی بکار بن ارگانیزاسیون چه کن کی داره و بیزنسمن جی بن بکونه ام زیده برکی بکار بن
تشتکی آلیکاریه بکن بونه ملت خو نکو اوت هنه یه پولیتیکیه به همه اینجا گازی بیزنسمن آکن و که باز به برکی آلی بکن تشتکی راستی نورمال بچه کرنه کمالک بچه کرنه باشه همه ویداری باخون هم گازی که کن برکی ارگانیزاسیونه که باش چه به برکی بونا کلتورا جی بونا زمان جی بونا ها فهم کرنه همون تشتی هم بکار بنالی ملت خوب بکن ایرو لگرجستان هجمار کردن ازدی لدورا 10-11 هزار تی تخمین کردن. چند ترخستین وان جواکی و دینی هنه که حول دادن به هفکاری پارلمانتر کارساز و روشنبیران آریشه خواه سرکه آریشه اسیمیلاسیون چار سر بکن. لبک پارلمانتر اسکو دستنیجه اماجه پیده که چار سریا و آریشه تنه به هواهنگی همو ریخستنین دیاسپوری یعنی لکومارن سوویت بره و به پیشتگیری حکومت باشور کردستان را دکاره پیکان به.